Hei hi Akashvani Aizolani Chanchin Thar Achiar tu Silian Sang Puya Chief Minister Pudal do Oman Mizoram mi puita chu Ruihlo le Danova Ruihlo phur to na thopuya som Agriculture Minister Pupisi Vanal Rotan Thai Thar Palita Society Koltanga Leitura Ruwa Man Meka Ashal tu de data July Khasunga la khom vek man turen ro man nakal pui me kaniati BJP shoi to senior ombirla chu Vein Khanuk Sabha Sompriat na speaker tan thanani Kenya chelak dan thar dulawa mi pui pung khom zinga mi panga chu police ten ka phlum Chief Minister Pudal do Oman Mizoram mi puita chu Ruihlo le Danova Ruihlo phur to na thopuya som Chief Minister chon mani fa te drugs laka anhim theinan sung kwan poimo le a nu le pa ten fa te thi thlai toi ma se nun kong dik an zona tur ni phot chuan khau taka khokir shelo ni se ati kan ti dan phung pa ngai lung oi mai hi hun ta lo ti dik lo kan nei ni ti mai kan nei ni ti hi chia ga mem so wangin kan ti thin dan phung pa ngai a hian bel thula lung oi lovin kong in lo thangam sarkarin kan puyang chu kong zo tur thar tam tak kan ron sial don so nga chuan Ruihlo ti kan sim thainan le alo ti to point kan ban sana chu kong kan zo thena tu chuan kan NGO zong zong tene sarkar nen kan savain kan ko khan tene kan tang rualanga pathiani ne na min lapuan tir theige yang ti hi ring tlat ang u Hein khom Chief Secretary Dr. Sharma kai shwa hian ngolweit en kolala thok thwa Padmasri pani PB Sangkhumile pusang thanke mate choi mona hun manani a Social Welfare Minister Pulrin Puile Excise and Narcotics Minister Pulal King of Marte po antela Minister Dang Pulal Thansang Ralte Professor Niloma Advisor Chief Minister Pulal Manpu Punte Lieutenant Colonel Clement Lalming Thangale P Prova Chakma MLA te Sarkar Official Thomai Pol Kothon Ayole Zilano Pangten Telani Mizoram District Shanga International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking Pual Hian Hun Manani a Champhai Chon Champhai Police Hoi Hotin Hun Manani a Champhai Police Ruihlo man sa cheng viable somthum no somli pathum singriat sangkhat man halralani Mamida chon DC Puvial Ramlena Hovin DC Conference Hall Manani a Heunain kalkhom te tangin Ruihlo dole akanya shang la ka filim tor inzitina nei ani Khozola International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking su Khozol DC auditorium Borsa Pukel ro ka shona noya manani a Heni Polian Khozol District Coordination Center te chuan Khozola De-addiction Home pani Grace Camping Center le chan chuana home te chu an chairman puro ro hovin an tlo a tranpuina poisa fai cheng sanga veven hanani When Vekhan Saitol District Police te chuan International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Polin District Shang District Higher Secondary School kay fanga le ngopa Secondary School Drugs Awareness Campaign an mga zilay no pang te chuan damdoi tilautura intiamna signature campaign an ngalani International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Polin when khan cheng viable sa somli le no sombriat hu Ruihlo an hal ral ani Ruihlo te hi Aizol Zoological Park Lungver Aizola Incinerator mangin hal ral ani a CID crime Aizol DEF Saitol DEF Nathil DEF le lungne DEF ten Ruihlo an man sa te ani a IGP Pulal bek thang khiang te chon heuni man puya Mizoram Police se Ruihlo do na konga tranazel turina fui ani Tunkar sungin District Shang Police ten theitop sen Ruihlo do na konga ma alati sarkar so chona soya thalai te lami pui te hena Ruihlo la ka filim tur zirtirna awareness campaign chu Mizoram chunga zine changchanga na ini in signature campaign po mun engi mazata man ani pok Agriculture Minister Pupisi Vanal Rotan Thai Thar Pali Sothing Ieng Marchale Munphia de Society Kaltanga Leitura Ro Manna Sarkar na siama July Thasung hian ashal tu te data la khom vek man turin ro manna kalpuya niati Vein Khan heng khai Thar Pali Shaldan tur chungchanga Sarkar ro manna puangin Agriculture Minister chon he data la khom na injeglut velo te chu Sarkar em boipui an ngai huna antel ve thei don lomati a chu vaina nuwa soisel amlo nan heng khai Thar shal tur nei te chu injeglut vek turin acha ti soi ani entrepreneur te kan ko khoma ati dan turte kan sei pui vek do tuna hian data real time data nei turin ma kan la mek dona chu adik theng berin data te pokole kan tuma chumi base chumi mil chuan I galoin ma kho sui don ni chu kan tum dan ni Pupisi Vanaro da chuan Thai Thar le tur hi society kal tangkharati antum ti soin hei hilo nei tu te long na tur jok ani ti a
mun phia big land resources soil and water conservation department ten ala khom nan thok me ka thai pathum so thing ai eng le marcha ti chu horticulture department ten society le village council te kal tangin khosang sanga la khom nan thok tan mek bokani ati tuna hian khopuya mi ho sa then khaten so thing an ching no nin an thria heng hi an mi mal zelen nani a cheng somnga ai towa an hral thei phot chon an du sak mmt soin amaru society member ni lo thingtang kho aadhaar card le voter id nei lo chu cheng somnga sarkarin le sak angai tak tak chuan an boi pui zinga atel thei kherlo wanga ti a address lanna aadhaar le voter id an ngai poi mo hle dona chumi nei lo an ni point society member an ni turani ati an hmlang na hnuai hian khotina multi-purpose primary agriculture credit society mpex lo indin tur le sarkar official te thata kalo to am turin anin hriat tir ti minister chona soya society sarkar kut ke ber tur mo phurna sang tak ne ni don ati a society lo to sa rin tak om chuan fin mai a thadona rin tak om lo ero chuan a thar din mai turani ati a a chiang du tan chon corporation department nama zo fia thereng ani thu a soibok ani Voin Khan agent veti chinsia danin Mizoram vokpul Sri African swine fever wangin vok zasam ser pariat thi in vok janhi somret panhi suat ani ASF wanghin Mizoram kumin January tha changa voin thlengin vok sang thum zarok samnga pariat an thi to a vok so to zongjong hi sang seri samu paku ani voin beka vok thi za thi Aizawl district za som porokani a Sersip district porokle Saitol district somnga porokani a ti hian Mizoram chunga voin vok thi za chu za som ser pariat ani Voin Vekhan vok zani somret panhi suatani a Aizawl district somseri pasri Sersip district somli pathum Mami district somnga pakua Saitol district somni panhi le Khozol district somret pakhat suat ani chanchin thar hi akasfani Aizawl tanga pon ani BJP shoi to senior Om Birla chu Voin Khan Lok Sabha somparet na speaker tan thlan ani pu Birla hi voice vote manga thlan tlin ani a tun tumi Lok Sabha speaker ani tum ni na turani a thlan thlan nu hian Prime Minister Narendra Modi Leader of Opposition Rahul Gandhi le Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju ten Speaker chutna an shruai ani ponto ongin Voin Speaker thanain Opposition te chuan Congress MP K Suresh to Speaker chu turhin an nominate ve ani Speaker ta na thanan in hu hian pu Birla chon thu soin hun tha an pele chu lomati thu soya Parliament ro rena za omna le kalphungte avongnung zel don ti asoi ani Kenya chhelak dan thar du lo nalan tir mi pui pung khom jinga mi panga chu police ten ka phlum Son danin he bona suak awang hian Parliament building then khat halani a Nairobi khopuya mi puilung alo te cham Parliament vek him to police rualte paltangin hun tam taka thilan ti chi a police cham mi pui pung khom no dar tumin silai an met poka heta hian mi panga an thia President William Ruto chuan ram himna ti der thong theile poi khoi tum te chunga na taka an chet zel tur thu sei ngala mi pui pung khom te dang turin sipai thanam tak ati du to bok ani chachin thar cherti topna na tang pui Chief Minister Pradel do Oman Mizoram mi puite chu ruihlo le danova ruihlo phur to na thopuya som Agriculture Minister PPC Vanal Rotan thai thar pali te society koltanga leitura ro man meka a shal tu tur de data July thachunga la khom vek man turin ro man na kalpui me kaniati BJP shoi to senior Om Birla chu Voin Khan Lok Sabha sompret na speaker tan thanani Kenya chelak dan thar dulawa mi pui pung khom jinga mi panga chu police ten ka phlum Ti zong chu chin thar kan pon thei chu ni